Irio kwenekea amagendro akorekanire achuguri aime county ya Kisii ono nigo ababurite ikirugo kyo MCA anmono ase wodi ya Nyatieko getoka ime bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii beso kire na kumuboria omo MCA Gwensemi Muske Amos Mokaya wotiga chinchira chae ensemo na gukora imirimo no gavana bwe county ya Kisii Simbarati ero wikirania amagendro gochase bamenyabanya Nyatieko bamwakirite chikura ukwana richikuria rero ekirogyo kumwenia oyo ringe oyo mubo bakorire bekyama kya ODM ase wodi Nyatieko Samarito Stephen Nyambane Munguru nigo batebire bakorawa no yoborche kirogyo kyo MCA Daniel Ngoto getena amona bande asaba muburi Muskamos Mokaya okora mirimo n'umugabana Simba iri gwikirania mangamana y'Kibase nabiga magendra sensemeyo uburayi mwachorete njigimbo ata masikano murayi mwachorete amona abande. Mimi naomba hivi, leadership watu watachaguliwa wasaidie wananchi. Hiyo ndio sababu kubwa ya wananchi kuamka asubuhi saa 10 waenda kwa kituo ya kupiga kura na kupigia viongozi kura. Kwa hayo huwezi kuchaguliwa tukupatie mtu mwenye unafanya kazi na yeye wananchi walichagua, unamwacha unaenda mambo mengine. Ege tunale ko basaba bamintu kwa heshima umweshimiwe ito amusi twanje temonura bali kinjira bayikaranse na gavana itara ati bayigwane egera abana inji Nyatieko bali bintu bakoreki bayo baramagendero hakuna maendeleo itabadilika bila sisi kuungana na gavana ambaye alichaguliwa na wao. Ekebabo Daniel bakwana agano na kama nage kwana ama ene go and think about it. His Excellency na wata muna tu akaniro eguchingati omwako yo mondra gokorera evaluation tiyo gokorera simbe evaluation. This is too area nere go itaita manya na churai bore urai bubu gavana nege tege konsana barabo nigo batebire tibabwatse gende onsino Muske Amos abose batebire bono nigo baganetianya kabagawikirania amagendra yariyerete ira bamenye Nyatieko egente kya Amos be strong to akwenda chikura korra abantu Nyatieko gwo ikiandeta yole chipasa ana mangano gweta ko nyukwana unango chorara aba laba na tebete akoje kuri chipasa yele ko manyane na inda ya sinjure kwatakire kumuso kuchimaega atebeta akoje karanso ekirugu chipasa ya abantu baebu ngamopongeza inimwo mpongeza umugabana wito nero chordwe chikure nyinge amusiale ne akakolega onya amustako banda kono mugabana ncheko lijano mugabana mbalele kujanya asokerene kwaye nigo Muske Amos atebire era nariganti okurusuwa magoso nabara yabo abasatebire nigo aritayari wachikokora na kuikirania amagendro ase wodi yo ya Nyatieko kirende tinda zote kolesta ngiro kusaniti ozuna abara yabande bakwani utige siasa nyinge anoja bara yaba James yo mugambi ochoki yo mugambi motembo bo babwate namba yane ono gakingi bakuganyira matanga bacha kuogera bako ngakere sina bosire na correct utiga na magana mangi ya siasa sama matanga ali Nyatieko yetera arufia ntutu ikora magavana nenda sama sikania manene mwikeli message hiyo. Reporter ya Oyominto TV kure county ya Kisii, Eritrea na Pethuel Machin.